whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Tēnei kānoho ko māua ko Taringa, whakarongo ake ai ki ngā tai e aki mai ana i te tai tamatāne, i te tai tamawahine, i te hiku o te ika o tirā. Ka whiuara ku Taringa ki a whakarongo ki ngā tai aki ana i te tai rāwhiti, te tai hauauru, ki te upoko o te ika, whakawhiti te mono raukawa ki te waipounamu. Ki te tai o rehua, ki te tai o Pautini, ki te tai o te moana tā pokopoko a tāwhaki o tira, te moana nui a kiwa. There's heaps of moana and there e te iwi nau mai hoki mai. Anei ki te punua pāho o Taringa e whakapāho atu nei i te piki auahi, piki taone, bustling metropolis of Taumutu under the auspices of Te wānanga o Aotearoa. Kia pai mai hoki tuahine. Ka mutu pia. E rere ana ngā mihi, e rere ana hoki ngā mihi ki te māngai pāho koutou ko irirangi te motu. Māori Broadcasting Fund and New Zealand On Air for your tautoko support of Taringa. Tēnā koutou. E te iwi, nau mai hoki mai. Tēnā koe te tuahine. Tēnā koe. Kua he. Me huri ke a tāua mihi te tuatahi ki tō tāua rangatira kua tai mai. E te hoa Rutene nau mai. Nau mai, haere mai. Kia ora, tēnā kaurua. Tēnā kaurua i tō koutou tono mai ki au. I nā tata noa nei ki te noho. Ki roto i tēnei wānanga o Taringa. Nōku te maringa nui i tēnei wā ki te tuku e tahi wāhi kōrero mō tōku kāinga i te hiku o te ika. Anō reira, tēnā kaurua. Ka mutu pē hoa, waimari ana Taringa i te hiku o te ika, i e rātu o ngā whakapāhotanga, ko e rātu o karanga maha, o e rā iwi e noho nei, i tēnā kāinga o tātou, nō rea ka mihi rā e hoa. Hoeno, e muri te tahuritanga ki te kōrero mo tau iwi, tēnā kia kōrero rā koe, mo etahi o ngā rerenga kōrero, ki anga ki waha pea, no roto mai i tō rahi. Ka mutu, e mua i tēnā kōrero mai ki te iwi, nō whea koe. Kia ora, tēnā koutou i te hunga whakarongo. Ko maunga tani whā te maunga, ko tokarau, ko rangaunu ngā moana, ko māmaru te waka, ko parata te tangata, ko kahutia nui te wahine, ko te pātū me Ngāti Kahu ngā iwi. Ko Rutene Gabel tōku ingoa. Tēnā koe Rutene. Tēnā koe Ngāti Kahu. Ana, me te pātū? Me te pātū, he tika ana kia tuku ngā kōrero mo te pātū i tēnei wānanga o tātou. Kia ora. Ana kei a koe e hoa, kia tahuri ki etahi rānei o ngā rerenga kōrero no roto mai te kāinga nā. Ko etahi o ngā rerenga kōrero, nā taku pāpā i tā koha mai ki au. O tira, nā tōna māma tonu i tuku ki aia, e nipa tonu ana, e tupu ana. Ko tētahi mea ahua, ka rangona whānuitia i te tai tokerau, engari kaore pia e tino rongo, puta atu i te tai tokerau. Engari, ko te kianga, e mea ana, kōhea koe. Kōhea koe. Ko tērā kōrero, e ahua rite ana ki te rerenga kōrero, e haere ana koe kihea. Okay. Kōhea koe, like, where are you going? Kōhea koe? Where are you going? Where are you off to? Where are you off to? Kōhea koe? Kia mate te tangata ki te ki, e haere ana koe kihea. O mātou tūpuna ka ki noa kōhea. Kōhea koe? Kōhea koe. Kōhea koe tai? Where are you going, bro? Tērā momo. Yeah. Cool, pai te rongo i a koutou i tērā kupu i te tai. Yeah. Ka rangona i te hiku o te ika. Ka kite hoki e tahi o ngā tuhinga tawhito. Oh, really? Nice. Yeah, ka hake te tai i roto i a tai nui. Yeah, so pai te rongo i tāu whakamahi tā tāua kupu i te tai. Nice. Raui. Ko hea koe tai, we off to, e haere ana koe ki whea. Koina. Awa, ki te pūkoro. Ki te pūkoro e hoa. Ahua māma.
ko tētahi kiwaha, pēnau ki ngā kōrero pāne ki te rātu rere ngā kōrero, ara he mea tuku mai e o mātou karangi mātua, ko te kupu whoatu. Nō reira, ko taku pāpa e ki ana ka ahua horo te whakahua o tēnei kupu. Ai. Ko te whoa, ne? Te whoatu. 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 Ai, nō reira, ko te whakamāramatanga o te rā kupu. Ana, haere, kia haere atu koe. Haere i tō haere. Nō rei ahua o rite ki te hoatu, ka ronga no te hoatu, te hoake rānei. Yeah. Engari, ko tēnei ko te whoatu, ka pēnā te whakahua. Could this one be sort of similar to Pōuri atu? Carl, I don't think it's got any, negative meaning to it. It maybe in the, in the intonation, in the context that it's used, but usually it's just say, go ahead, I'll be there soon. Yeah. Okay. Yeah, get going, go. You go off, get going. Yeah. It's not Pōuri atu, get out of my way, or else. Okay. Yeah. Okay. Like, be gone. Yeah. Taroake tai atu ai au ki te hui. Whoatu kaurua, taroake au tai atu ai ki te hui. Kei tērā, wairua. Cool. Nice. Yeah. So, e rua nā rerenga. You could say, ko hea koe. Hey, and they say, well, Hai. e haere anau ki kai taia. And you say, what? Whoatu. Ka pai. Boom! Yeah, ka pai. Boom! That, Erica. I joined the dots. Ka pai. I would expect that of you, Paraone. You used to, I whakamai hoki koe te atu kupu e hoa, i te kōrero mai koe mō tō matua, ka me koe i aia e ana. Hai, i aia e nipa ana. Nipa. 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 Little nip. Nip. Nippers. Oh, Yeah. Te kapa. I aia nipa ana. Pai. Nip. Love it. Ai, ka rangona noatia tērā rerenga i te taitokerau. Ai. I aia e nipa ana. Nōku e tamariki ana, ne, tērā momo. Ai. So, e pai ana tēnā, te ki i au e nipa ana? Ai. Yeah. Ai, pai ana, ai. What about like, titiro ki te nipa? Tēnā pēr. Ko te horapaki, ko tino rangona au, ko te i au e nipa ana. Ai. Tēnā pēr ka tā te whakamahi i roto i te rātu horapaki. Yeah. Well, hei wānanga mau mā koutou ko tō rahi. Ai, koina. Cool. Man, we've Yeah. only just started and we've already been into a wānanga on your guys' kupu. E kare hau I pirangi haukoti te wairu o te kōrero when I heard you say it. And I was like, nā taiho, engari kei ware ai. Say, rawe, tāhua. He nui tonu ngā rerenga motuhake o te taitokerau, kare kore, mohiana kaurua. Rere kei rawatu ta mātou reo i te toinga o te motu. Ngali māramana mātou ki tērā reo. Ai hara. Koina te ahua o te noho āiwi, kei reira ētahi kōrero, ko te reo Māori tērā, koina te atāhua o te reo Māori. Ai, te rangi, te tūreo, rānei e au kia Dr. Tātere McLeod ko te tūreo tērā, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Yeah, nā, cool, rawe e hoa. I runga I tērā, kia huri ngā kōrero ki te iwi, ane e waimari e nei māua te whakarongo ki ngā kōrero e pāna ki tō iwi. Nō reira, e rere tunu ana ngā mihi kia koe hoa, mau I whakawāte I a koe e tai, kia haere mai hei waha ki, mō ngā kōrero tuku iho, o kui, o kraua, o krani mātua. Krani mātua. Hei oranga mō ngā kōrero, nō reira, tēnā rau atu koe. Nō reira, Ngāti Kahu e hoa, Ngāti Kahu, me te pātū. Hoi no, kia timata kia Ngāti Kahu me tō ki mai au. Ki te kōrero koe mō Ngāti Kahu me kōrero hoki koe mō te pātū. Cool, 2 for 1. Tēnā, kia whaia te wairua Māori o te kōrero. Mahara koe, Erica ne, manu kara pīpiti. And she has a drink.
Killing two birds. Well, not that we're saying kei te patu ngā iwi nei, engari, yeah, it's probably kia tutuki. Oh, manu kara pipiti. Yeah, kia tutuki nā kaupapa e rua I te wā kotahi. Yeah. Kei kōrero mai, kōrero tia mai, hoa, you know, kei whia tēnei iwi a Ngāti Kahu, ko ai a Ngāti Kahu. Ai, ko Ngāti Kahu, te pātū, kei te hiku o te ika, ko tai atu kaurua ki tērā wāhi, tērā whaitua? Ai. Ai. Ko tai atu ki Mangonui. Oh, Yep, yeah. I've been to the fish and chip shop there. Ai, ka pai. Oh, well, tahua ke ka kōrero mo tērā wāhi. Ara te wā I tapaina tērā wāhi ki te ingoa Mangonui. Oi no, mena ka whakaaro tātou ki te hiku o te ika, ko tō mātou maunga nui, maunga rangatira ko maunga taniwha. Maunga taniwha. Maunga taniwha, ai. Ko maunga taniwha tonu ki te tau ārai. Te ripa tau ārai wānga nui I a muri whenua me ngā puhi nui tonu. Oh, okay. Ai. Nō reira, ko maunga taniwha ka noho I roto I ngā kōrero a ngā puhi nui tonu. Tētahi o ngā paupau o tō rātou whare tapu. Yep. Ko maunga taniwha, ko ngā whenua, kai te raki, kai te marangai hoki, ara te rāwhiti, ko ngā whenua o te pātū o Ngāti Kahu. Reira, koina te huarahi māma e whakamārama ke te rohe. Nō reira, ko e rā whenua, mehe mea ka pono, he whenua tino haumako, ko ngā one o tērā wāhi, ngā momo te moana, hea tāhua rawa atu. Nō reira, nā whai anō I tino hehea a tauiwi ki te noho ki nei whenua o mātou. Engari, ai, he whenua ka tae pia te ki he whenua tauri kura e nei. Ki te tai atu koe ki etahi o ngā one, ngā moana, ka pōhehe koe kai ngā mautere o te moana nui a kiwa koe. Pera rawa. Tērā te āhua o e nei wāhi. You're right. It's beautiful up there. Yeah. She's just validating the kōrero. Yeah, he is not exaggerating. Ia mātou e tupu no ana, koina tō mātou kāinga, engari I a koe kaumātu ana ka tino ki te atāhua o ngā whenua. Hoi no, mai maunga taniwha, he whakarāpopo tō noa tēnei. Maunga taniwha, koetahi o ngā wāhi e mohiotia whānui te ana, e ko mai maunga taniwha ki Takahue, I tētahi wāhi ko Takahue te ingoa, mai reira, ka whakawhiti atu ki Pamapūria, koira hoki tō mātou kāinga, I Pamapūria. Pamapūria. Ai. Ka whakawhiti atu koe ki Kaitaia. Yep. Koira te taone nui. Kaitaia ki Awanui ki Rangaunu, ko te moana o Rangaunu. Nō reira, ko te kōrero e pāna ki tērā moana. E kōrero rongonui tonu, tēnā pia kua rangona e koutou tēnei kōrero. Engari, he pioke tere no Rangaunu he autōna. Koira te kōrero mo tērā moana. E kupu whakarite mo te pioke. Me te kaho te pioke I roto I te moana ahakoa. He uaua mōna ki te kaukau I etahi wā. Ki te kauhoi. Nā te manawa nui o tērā pioke ka tae tonu e ia. Ahakoa ngā aukaha o te moana. Okay. Nō reira, koera tētahi o ngā kōrero mo tērā wāhi. Mai reira, ka tae te whakawhiti atu ki te maunga o pūheke. Anō nei, ki ai ki etahi he rite ki te wheke, te āhua o tērā maunga. Engari kia mātou ka kia ko pūheke. I'm just looking on Google Maps trying to locate these places as you're naming them. Pūheke, whakawhiti atu ki Aurere. Oh, Aurere, yep. Ko Aurere tētahi whenua rongonui I enei rā. I runga anō I te whakarauoratanga o te kaupapa waka. Nō reira, I ngā tau waru te kau, iwa te kau, I tino aro atu te hapu o Ngāti Kahu te pātū
ki te whakaraura i ngā kaupapa waka i raro i ngā ārihitanga o heke nuku mai, ngā iwi puhupi. E whanaunga ia ki taku pāpā. Nō reira, i kuhu hoki mātou ki tērā ao i au e tupu ana. Nō reira, ko aurere tētahi wāhi āhua rongonui e nei rā, mo te ao waka. Mai aurere, ka tae te whakawhiti atu ki taipā. I ngā wiki e ono, ko tino puta ngā kōrero mō tētahi noho whenua, i tū ai i reira. Ai, ki taipā, ki tētahi wāhi e ki ana ko mahi atai. Ai, nō reira koira tētahi whenua matua o tō mātou rohe. Tainoa ki te maunga o whakaangi. Nō reira, mai te maunga o whakaangi, ka whakawhiti atu ki ōruru, me te maunga o hikurangi, ka tahi ka hoki atu ki maunga taniwha. Wow. Ara no atu ngā rohe, ngā ingoa, o ngā wāhi i te tua whenua, anō hoki. Engari, koera te tahi whakara popototanga o ngā rohe o te pātū o Ngāti Kahu. Tāhua nei hoa. Cool. You gave us a very good description of the rohe. I've got a visual map. Yeah, I'm imagining my map, whereas Erica's looking at hers. Yeah, I'm looking at much. it. But it's cool because, you know, you've said these place names and I'm able to spot them on the map and get a clear definition of where you're talking about. Yeah, ka rawi. E ni pai ki au te kōrero rāko i te tīmatanga ko maunga taniwha te ripa tau ārai o Ngāti Kahu me Ngāpuhi. Ai, koina, he hirahira, he tino hirahira tērā maunga, tērā kōrero, i te mea, ko Ngāpuhi tonu i tino hea ki te takangātu kia mātou i roto i ngā tau, e hea ke ngaini ngā wā i whakawhiti atu i tērā tau ārai. Ngā tūpuna o Lindsay, o Snow, koera, tino, e nui ngā kōrero e pāna kia Ngāti Kahu, te pātū me Ngāpuhi. Ai. Hoi no, e mau tonu ana ki tērā tau ārai i tēnei wā. Nō reira, te kahu nei Ngāti Kahu, e whai ingoa ana i āwai. Ko Ngāti Kahu, e māma pia te ki ko ngā ati kahutia nui. Nō reira, mena ka kōrero koe mō Ngāti Kahu, e ki ana koe ko kahutia nui te tupuna he wahine. Reira, ka hoki ngā kōrero ki te wā i tai mai te waka o māmaru ki tō mātou rohe. Nō reira, ko ngā kōrero, tēnā pia i rongo koutou i ngā kōrero e pāna ki te rarawa, me tō rātou waka tīnana, nā ko tō rātou rangatira ko tū moana. Nā i ai ki ngā kōrero, te wā i tai mai tū moana me tōna waka a tīnana ko kahutia nui tana tamāhine. Reira, i runga ia i te waka, nā ka tai mai ki Aotearoa, ki te hauāuru o te hiko o te ika, ka tau mai te waka ki reira, ka waihoa kahutia nui ki konei ki te whenua rā. Ka tahi ka hoki atu te waka o tīnana ki Hawaiki. I Hawaiki, i tāraitia tuaruatia te waka. Okay. Ka whakaingoa tia ko māmaru. Nō reira, ka āta whakamārama tū moana kia te parata, tana iramutu, me pēhea te tai mai ki Aotearoa, kātahi ka whakawhiti mai a te parata marunga te waka o māmaru, ka tai mai ki te hiko o te ika ki muri whenua, ka moi ia kahutia nui. Ko rāua uri, ka nōhea te whenua i te whanga o rangaunu o tokarau, ka puta mai te iwi o Ngāti Kahu. Cool. Wow. That's cool. Yeah, tīnana te waka, tū moana te tangata, waiho tana tamāhine, leaves his tora, kahutua nui, ka hoki te waka, ki Hawaiki, ka tāraia anō te waka, ana ko māmaru, ka hoki mai ko te parata, te tangata, and ka moe i te tōta. Ka mai i te tōta. Yeah, ka moe i te tōta. Ki te nota. Koina. Ana, te tōta no te nota. Ai, wai oi, iaia. Tēnā pia kaori e hoki anō marunga waka. Ka whakawhiti noa i mai tētai tao te whenua ki te rātu, ka tūtaki te parata. Kia paku kōrero
koe tai mo tērā āhuatanga, i te mea tangata waka hoki koe, and ko tētahi, ko tētai pōhehe pea, o te ao Māori, o tira o te ao, tai mai ana ngā waka ki Aotearoa, ka noho tonu atu. Engari, ka noho tonu mai. Engari, ara ngā kōrero mo etahi o ngā waka i hoki anō ki Hawaii, ei. Ai, ara noa atu ngā kōrero. He nui ngā taunakitanga ki ana i whakawhiti atu o mātou tūpuna ki ngā mautere, i hoki atu, i hoki mai. He nui ngā taunakitanga, ngā kōrero tuku iho. So pērā noa a mata... Māmaru. Māmaru, ai. Engari me ngā matahaurua, ne? Matahaurua, ai, matahaurua. Yeah. Hoki atu, ai. Tahi ka ki ko. Me tahi atu o ngā waka o te ao Māori. So, yeah, just think, a lot of people when they know they know they have a knowledge of the waka tradition and the waka, and ko muti taku kōrero te Great Migration, kua muti no atu, but there's this sort of belief that, there was just sort of one crossing, but, there's lots of kōrero tukuiho about waka making, sometimes 2 or 3 return journeys. Ai. Hari te mea e pēra rawa te tawhiti mai konei ki ngā mautere. Me mea ka pono. Ko ngā... ko te aurere tonu te waka i whakawhiti atu. Me te whakaatu ki te ao whānui, ka taia. Yeah. I te iwi Māori, te hoki atu ki o mātou kāinga ngā mautere. Me ngā uri o Hawaii, i whakarauora i era mātauranga katoa. Ai. Tino tautoko. Nō reira, ka moe a te parata i a Kahu nui. Kahu nui. Ana, i a rāoa ko Ngāti Kahu. Ai. Ko ngā hekenga. Mana wahine, Mana wahine. Yeah. Mana wahine. Ai. Ka tiki atu i te ingoa Ngāti a Kahu nui, ne? Ngāti Kahu. Rawe. Engari, hari te mea ko tērā nake te waka i tai mai, ki tērā wāhi, tērā whaitua. Ko tā ki timu hoki. Ko ngā kōrero a tamatea, ngā tamatea e toru. Ko ruakaramea te tahi o ngā waka. Ko ngā kōrero mō ruakaramea, koera te wā i tapaina te wāhira o Mangonui, mai tētahi āhuatanga i pāna ki tērā waka. Me tahi atu waka, kura haupo. Okay. A tāhu ana. Ana ka noho rāua i roto i te rohe nei, nā keiwhea o rāua nohoanga ka tupu te pāhara keke a te tokorua ki whea. E rā kōrero. I puta mai, i tērā taki wā whānui. Ko ngā kōrero, i tai mai rātou ki aurere, ki taipā, koe tahi o ngā kōrero, koe tahi o ngā kōrero, i tai mai hoki a kupe ki taipā, me te whakaingo e tahi o ngā wāhi i reira. Kia ora. No reira, koe tahi o ngā kōrero mō kupe, i te wā i tai mai ki taipā, i whakamahi rātou i etahi rango. Rango. Mohi o koutai ha te rango. Like flies. Skids. Rango ngaro rāne. Ki te ngaro parapara koa. Ai, koira. Ai. No reira, ko era rango e aki ngā kōrero, he rākau tawāpau. Tawāpau. Ai. Kia ha tērā. He momo rākau i hari mai rātou i Hawaii, katahi ka whakatō ki te whenua, e tupu tonu ana e tahi o ngā rākau i tēnei wā. Cool. Kora ngā kōrero mō kupe i tana tānga mai. Ki reira. Kia ora. That's like in Kawhia, they've got all the pohutakawa there, and I forget the name of the one. There's that big, massive one right down by the shore that is said to have came on the Tainui waka. It's still there today. What about the kōrero about Tainui going up north? Nah. Reitu and reipai? Kārai moi o ki ngā kōrero a Tainui e tai. Nā, kei te whakatoi atu ai, trying to, find a nice beachside section in Taipā. I stop there usually to get a pāua pai at the cafe there, he rawe. Oh, yum. Oia no, kia hoki mai ki tātou kaupapa hea te kōrero mō ngā pāua pais. Me whakaronga pi
So, what is Ngāti Kahu known for? I think recently, the revitalisation of waka. I think that's a big part of our kaupapa now and our history. The origins of that go back to the whenua of Aurere and Hector Busby. And the revitalisation of that whole kaupapa, which was quite a big deal. And so I think, we've got a strong waka culture now in Ngāti Kahu Te Pātū. I would describe our people as very passionate and very strong-minded people. We've been through a lot, I think, through colonisation and whatnot. Koera tētahi āhutanga o te iwi he kaore aha kia rātu kia totohe atu ki te kāwana mō ngā kaupapa. E whakahirihira ana kia mātou. I ki te tātou I tērā I ngā wiki e ono ko hipa. Ana. Well, haunga te whawhai ki te kāwanatanga. E titiro anau ki tō koutou rohe. And, I can see you're surrounded by, you've got ngāpuhi I tētahi taha, te taha whakarunga, and then te taha whakararo, you've got, got Ngai Takoto, Ngāti Kuri, Te Aupauri, Te Rarawa, surrounding. So how was that, I ngā wā mua, te nohoanga tahitanga o era iwi katoa, I roto I ngā kōrero tuku iho? Yeah, I roto I ngā kōrero tuku iho. Ai, ka taia mena ka ata whakaaro ki tau wāhi, ai tika tau, ko tētahi taha ko ngāpuhi, ka hea ki te whakarahi ake I tō rātou whenua, mai te rāwhiti, ko tētahi taha ko te rarawa, hoe no, I roto I ngā kōrero I ētahi wā, te nuinga o te wā I mahi tahi kia te rarawa, I noho rānei, I noho kotahi, I roto I ngā tau, whaimuri mai te hainatanga o te tiriti, pupu ake tahi pakanga, tata, puta mai te riri, I wānga nui I te rarawa me te pātū. Hoe no, ko te nuinga o te wā I mahi tahi, kātahi ka, ara no atu ngā kōrero mo te pakangatu kia te aupauri me e rā atu iwi. Engari katoa, ko karapotihia e tahi atu iwi, no reira I tino ki te kaha o te tangata, ki te whawhai te pakangatu ki ngā kaupapa, ngā ahutanga o te wā. Ko tērā ahutanga e mautonu ana. Hari te mea e nui ngā rawa, hoe no, kei reira te ngākau nui, te mana watiti ki te kawe I ngā kaupapa o te wā. Kia ora. Nā, I te kōrero hoki koe, you've spoken about in I roto I tō I ngā kōrero tīmatanga, Ngāti Kahu and te Pātū. Yeah. Ngāti Kahu me te Pātū. Ko te take ka ki au, ka kōrero au mō era iwi e rua, I te mea ko etahi o ngā hitori, he orite. Nō reira, mena ka ata whakaaro tātou ki... ka pēnei pia taku kōrero. Ko te ingoa o Ngāti Kahu I roto I āku rangahau, I puta noa mai I ngā tau 1920s. Wow. Nō reira, mehe mea ka whakaaro tātou ki te iwi rā, te karangatanga o te iwi, rā te ingoa Ngāti Kahu, I mua I te 1920s he āhua noho hei hapu. Nō reira, I te tau 1920, I whakapūmautia tērā ingoa hei iwi, I roto I te tahi hui I tū ai I Rotorua. Really? In Rotorua? Rotorua, ai. E ai ki ngā kōrero I Rotorua te hui I te mea. Kaurau mohi o te take o te hui, engari I reira e tahi āpiha o te kāwanatanga, I reira e tahi te pirimia o te wā. Yeah. Nō reira, I puta mai te tahi take I roto I te hui, ki taku whakapai, I tū mai te tahi no iwi ke, no te rarawa me te ki, ko ētahi o koutou, kaore koutou e tino hono mai ki ēnei tūpuna o te rarawa, no reira, aha koe ētahi hononga, hari te mea ka hono koutou katoa ki tēnei tūpuna. Right. No reira I toko ake te whakaaro kia tū ai a Ngāti Kahu hei iwi motuhake. Cool. No reira, ko ngā 1920s era. Cool. Engari anō mo te Pātū, ko te Pātū, I roto I ngā kōrero, no mai rā no tērā iwi. No reira, ko ngā kōrero mo te Pātū, I reira ke rātou,
arā tērā wāhi o muri whenua mai rāno. Ka hoki ngā kōrero ngā tau 1700s, e rā momo, e rātau, kei reira katoa ngā kōrero mō te pātū. Nō reira, i te wā, i puta mai a Ngāti Kahu hei iwi, ko te nuinga o ngā kōrero i hāngai kē ki te pātū, ne? Ngā kōrero hitori. Nō reira, i enei rā, ko aua iwi e rua ka kōrero tia i tērā wāhi o muri whenua. Ka pai. Nō reira, anō nei, kaore tētahi ki te kāhore tētahi. Ai. Nice. Ka pai. Ia, he me nui tērā. Me mohio kouta ki tērā e te iwi, ka kōrero ana mō Ngāti Kahu, me kōrero hoki mō te pātū, e rua. E rua. Ai. Nō reira, i roto i ngā tau tēnā pea o ko ngā take tōrangapu, ngā take tiriti, ka noho tētahi raro i tētahi mō ngā take tiriti, engari hari te mea ko tērā te tohu o te mano o te iwi. Nō reira, ke reira katoa e rā āhutanga tōrangapu i roto i rā kōrero. Kia ora. I a koe i te kōrero rā, kei te hoki whakamuri ngā whakaro, i a koe kōrana mō ngā tūtohu whenua. Maunga taniwha, pamapūria, pūheke, mangonui. Nā, he aetai kōrero e pāna ki te ātāhua e rā wāhi, ātāhua hoki e rā ingoa, ka whakare, he ata tikanga o e rā ingoa. Ka timata pē kia mangonui? Yeah. Rongonui ana mō ana fish and chips i enei rā? Tari nui te utu, nui rawa te utu, too expensive. Nui te utu. Nā, kamutu ririki noe o te ika. I think you're paying for the view, though. You're paying to eat on that wharf and look at that beautiful view. Koina, ai. Ko te ingoa o mangonui, ka hoki ki ngā kōrero o te waka o Ruakaramea. Kia ora. Ko moihuri te rangatira o te waka o Ruakaramea. I tau mai te waka ki mangonui. Engari, ko te ingoa tērā wāhi, ka hoki anō ki te kōrero mō tēnei waka, i te mea, ko tēnei waka he mea ārahi e tētahi taniwha. Ara ko te taniwha rā he mango nui. Cool! Iai, nō reira ko te kōrero i whakatūria e moihuri tētahi pā i reira. Moihuri. Ko te ingoa te pā ko rangi kāpiti. Kei reira tonu tēnei pā, mena ka kite koe, ka tae te kite i runga i te kukara, engari anō nei he pā tawhito, pā Māori tēnei, rangi kāpiti. He aha anō te ingoa? Rangi kāpiti. Cool. I'm just looking at it, rangi kāpiti pā. Ka pai. Nā, ko te kōrero, ko te tama moihuri, ko tukiata, nā, i aiki ngā kōrero, i runga anō i te hikako o tēnei tama, i kōhurutia e ia, me ona hoa, te mango nui nei. Nō reira, nā rātau tonu i kōhuru. Whai muri mai tērā, i runga anō i te tapu o tēnei mango, i peia, i panaia, tukiata, ki wāhi ke, i whakatū, pāno mōna, ki wāhi ke. Nō reira, koina ngā kōrero mō te wāhi nei ko mango nui. Nā, te ika e te iwi, ka tūana koutou ki mango nui, ki te hoko tipi me te ika. And like a lot of the kōrero that has been shared with us in relation to tūtohu whenua, awa, maunga, puke kōrero, he kōrero e pāna ki e rā wāhi. Pai tērā e hoa, ka rewi mohio ki e rā kōrero, e pāna ki tērā wāhi ki mango nui. Mohio koe ne, ko kōrero ke tāua ko te pāpā o taku wahine no Waimahana. Ai. Pai hoki ka whakarongo taku wahine ki nei kōrero ki ako i e tahi kōrero e pāna ki tērā taha ona ki tana matua tāne. Kia ora. And yeah, ki te koe i a Waimahana, e reka ka biharo koe. Oh, okay. Yeah. He kāinga tino Māori tērā wāhi. So yeah, the importance of our names, our place names, i roto i te hitorea o te whenua, i te hitorea o te moana, and ane i tētahi ko mangonui.
And listen e te iwi, I rongo koutou I te whakahua. Ai, mango nui. Mango nui. No, mango nui. Mango nui. We must share some tupuna between where I'm from in Raukokore and you, because there's a couple of place names here that are the same as our place names back home, Pēria and Oruaiti. Do you know anything about the significance of these names? I would say Pēria, Pamapuria, Perukia. There's some place names in our rohe. I think they derive from the Bible. Ana. So there are other names, you know, ngā ingoa Māori. I'm not sure if that's the same as the Pēria in your rohe, but we do have those instances, you know, in Tai Tukara where they've changed the names and they took biblical names. He nui ngā wāhi pēra, there's a Pēria in Ngāti Kahu. Oh, aye. Yeah, and same, yeah, no te paipera, tērā ingoa, te Pēria. He nui ngā wāhi, actually, there's heaps on Whanganui River. Really? He ingoa paipera. Yeah, and I te tai rāwhiti got Heru Harama, Jerusalem. Yeah. Pētere Hema in Tauranga, Bethlehem. Oh. So, yeah, nā te hunga, nā te karaitiana, te nui ngō te wā, nā te minita. Ka ki te tai wāhi ka hari mai. But the sad thing is that the original names of those places, just like even though it was a Māori name, loan word, ka ngaro te ingoa Māori ake o te wāhi. Yeah. Not sure, I think, and even Orueti, I don't know about the connection, Erica. Oh, is that? But I know that there's some common names I roto I te ao, like Wairoa and Wainui. Yeah, there's Waipapa. Yeah. Well, who knows? Ruaiti could be a tupuna from Te Whānau Apanui, and there might be a Ruaiti. And even Kahu Tuanui, there's another Kahu Tuanui I roto I ngā whakapapa o Ngāti Porou. Yes, there is. But he rereke, that's not the same Kahu Tuanui. And you find that I roto I ngā kōrero tukuiho e te iwi. It's like, you know, nei, someone's called Rangi in one whānau, and another whānau someone's called Rangi. You know, and I'm not being disrespectful ki o tātou mātua tūpuna, but me whakaro ake, well, if a name sounded nice, or I puta noa mai because e hāngai ana te ingoa. Yeah, so sometimes there's definitely a connection, and then sometimes, karekau, it just so happens that he ori te tētai ingoa ki reira, and he ori te tētai ingoa ki reira. And I also heard Rutene Gabel kōrona mō ngā wahi, you also talked about hikurangi, so there's probably 100 hikurangi. Across the Pacific, there's hikurangi, there's like he nui ngā mautere, koira ngā ingoa, maunga nui, maunga roa, mauna nui, mauna loa, motu tapu. So yeah, and we're coming back to the waka tradition of Ngāti Kahu, me tātou, te ao Māori, e mihi anau ki te tohunga, o tira ki te iwi, nāna te koroua, te tohunga I manaaki kia tupu e nei mātauranga anei e whaihua nei ko te ao Māori. I aia, aha kua ngaro, e ora tonu nei ana tukunga iho, ana tutuku ki a tātou. Ore, e mihi anei tai. E hoa, kia whakakapi haere tātou I ngā kōrero, kua pirangi au kia wānanga tonu tātou tō ana te rā. I mua I te waiata o te Wiki, nau hoki I kōwhiri. Hea tētahi o tūmanako moto rahi mō Ngāti Kahu te Pātū? He māmā pia ki au. Ko tētahi kaupapa e tino tā rewa ana I tēnei wā ko tō tātou kokoraho tiriti. Ai, nō reira, ko rua te kautau, neke atu. Ētahi, e kawai ana I tērā kaupapa. Iaia nei kaore te kāwana e aro atu ana, ki taua kokoraho. Nō reira, I roto I e rātau, kua tino pāngia te iwi e ngā āhuatanga o te wā. I roto I te rua te kautau, kaore he hua o ngā mahi. Kora te tino ki au. Nō reira, hari te mea ko te kokoraho tiriti te tino o ngā tino. Engari he timatanga pai tērā. Mena ka kite koe I ngā hua, ko puta mai mō ngā iwi nui, mō waikato, mō ngā itahu. Hari te mea ko te whai rawa, te whainga matua. Ana. Engari I roto I e rā rawa,
he nui ake ngā hua ka puta mā te iwi. I roto nui a rātou ake kaupapa no reira. Koira te tahi o ngā mea kei mua i te aroaro. I ngā wiki e ono ko hipa, ko taku whanaunga tonu a Wiki, i kōkiri i tērā kaupapa ki taipa. I te mea kaore no kia takatau i te kokoraho tiriti, no reira, ko rātou tonu i noho ki te whenua. Kia aro mai te kāwana ki te kaupapa, ki tērā take. I whai hua tērā noho tanga o rātou, no reira, koira taku tūmanako. Ka pai. O tēnā koe hoa i tērā tūmanako nui, e nā mohi au, kei te krauna tētahi wāhanga o tērā, i te me kōti kē i a koutou tā koutou e tutuki ai tērā, i nāia nei, ko tā rātou no reira, kia kaha tonu koutou ki te aki, ki te whakatena, i te krauna, kia whakatutuki hia te wāhanga kia koutou, ana kia whai hua koutou, ko tō rahi, ko Ngāti Kahu, ko te pātū, ana kia pai te nohoanga i roto i te ora ki ngā whenua taurikura e kōrero tia nei. Ko māua tēnei mo Taringa e mihi nei kia koe hoa mo i whakawātea mai ki te tuku e tahi kōrero mo tō rahi. Nō rere mihi ana kia koe and kia huri ki tō waiata. Nau anō tēnei waiata e kōwhiri, mau e kōrero mai, hea te waiata nei. Ka huri ki te waiata o te wiki. Ka vai ko tēnei waiata. He waiata e hāngai ana ki te huku o te ika whānui, ko te rōpū, ko muri whenua, ko taku whanaunga Chris Ma no reira, ko tēnei waiata e kapi ana i ngā iwi o te huku o te ika. Ka mihi rā e tai tēnā rawātu koe. Tēnā koe. E mihi ana tēnā koe o tira e te iwi whakaronga mai ki te waiata o te wiki.
ōreka o muri whenua. Yeah, and ko te e mihi ana kia koutou muri whenua, and it's cool because kapi ana ia muri whenua ngā iwi katoa o muri whenua. So, good selection, Rutene. Yeah, so ko muri whenua katoa tērā e. Yes, because muri whenua is made up of like most of the iwi up there. And those iwi are Ngāti Kahu te Pāhū, some of them. Yes, some of them. Ngāti Kuri, te Aupauri, te Rarawa, Ngai Takoto. Mean. Tino mean na wātu. Well, before we wrap up, Tuhine, what's one takeaway that you got from there? One, kotahi. Takeaway, well, he named about 3 different waka there. That was cool. Just in their little rohe, that there were 3 and more, way more waka that had come and gone, and, you know, that was part of their story. Kia ora. One takeaway for me was Ngāti Kahu and te Pāhū, he ōrite. Can't have one without the other. Yeah, karewi mohu ki tērā, and the sharing of when Ngāti Kahu was more of a hapu and is now a iwi. Yeah, which isn't and it something took new. going to a hui in Rotorua for them to define that. Well, we didn't get into it, but that's not new. So it's probably a land court, could have been a land court hearing or something, legislation. Yeah. So yeah, he akoranga nui tērā ki au. So when I do go up there, I will be ka kōrero Ngāti Kahu te Pāhū. It's very important. So e rere tonu ana ngā mihi ki a koe Rutene e te hoa. Tēnā koe te waha ki o mātou tūpuna. O tira te whanga i ngā kōrero. Ko hea koe nai nei Erika? Tērā pēr ka haere ahau ki te whare kaukau ki te whakapakari tōku tinana. Ko hea koe? Ki taku hui e whai ake nei. Whātu e hoa. Āna, e mihi anei kia koutou e te iwi. O tira koene te iwi o te wiki tuatahi mō tēnei te tau Pākehā. Nei mai hoki mai anei kia Taringa e te iwi hoi anō i tēnei wā. Whātu, e mihi atu ana, tēnā koutou, hei kona maira. Hei kona. Bit whakaronga, bit kari kari. Gather up close, everybody, buddy. Taringa, taringa, taringa. Yeah, tahuri mai ki au. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing at the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te. Kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani kani move that body. Kani kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. Nā te māngai Pāhū me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.